Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Mañascawan kikinpaq krinata sinchiyachi. Ñukata kaparilla, ñukaka kutichisallami. Kan mana yachashka, pakalla tiyakuq hatun yachanakunata yachachisallami ninmi. Shuk punllami, shuk iglesiata michijka, shuk warmi kayashkata chaskishka. Chay warmika yallitik sustullami kashka, chaymi utkashpa mañachun rugashka. Chay warmika ultimo watakunapika, hatun yachana wasipimi yachakushka karka doctora tukunkapaq. Chaymi chay punllaka, tukuri examentakuna tukushka. Chay examenpimi payka perdishka. Chaymi kay warmika yallitik musparishka karka, mana alli examenta rushkamanta. Chaymantami kay warmika paymanta mayjan mañachun ministikurka. Kay parlashkata uyashpaka kay michijka achkata sustarishkami. Yallitik sustulla kashkata uyashkamanta. Chashnapish ashtawanmi anchayashka. Kay warmika parlashkami ashtawan mañachun nishpa. Mana chay examenllapichu mana alli payka lluqsishka karka. Ashtawanpish chay punllakunallami paypaq kusa shukti warmiwan purikukta yachaqchayashka karka. Michijka kayta uyashpaka paywanmi Diosta mañashka. Chaypa washaka tapushkami pay mañashkataka iglesiapi kay shuk Diosta mañaqkunawan chayta parlay tukuni mana parlay tukuni nishpa. Kay warmika nishkami ari parlapaylla willapaylla mañapaychiklla nishka. Chaymi michijka paypaq iglesiapi Diosta mañaqkunawan tandanakushpaka kayta parlashka shinallatik mañashkakuna. Chaypa washami shuk warmika nishka ñuka kusapish chay shinallatakmi uni watakunata kawsarka purirka. Ñukaka yuyarkanimi mana chaymanta lluqshina kashkata. Shinallatik ñuka parlanata munayman imashina ya Diospaq mana quypaqtapish kuyashkaka ñukata ayudawarka chaymanta lluqsichun chayta parlay tukunimi chay warmiwan nishka. Chay washaka shuktik pani lluqsishpa nishkami ñuka usushimi pasaq punllakunallapi chay examenta kurka. Chay warmi ayudachun munaqpika ñuka usushita ni tukunimi ayudachun. Chay examenta kuchun payta yachachichun payta ayudachun. Jeremías 33:3 kaninmi ñukata kaparilla, ñukaka kutichisallami, kan mana yachashka, pakalla tiyakuq hatun yachanakunata yachachisallami ninmi. Jeremíaska kay shimikunataka uyarkami preso tiyakushpa. Payka llakipimi karka, shinallatik paypaq hipapaq punllakunapaqka imata mana suyana tiyarkachu rikurirkachu. Chashnakaqpipish ya Diospaq ari nishkaka chashnatikmi karka, kashkatikmi karka. Jeremíaska karcelpi churashkami karka. Shinakaqpipish ya Dioska paymanta mana karuyarkachu, mana sakirkachu. Ya Dios rimashka shimika Jeremíaspaqka charirkami shuk shuyana yuyay, shuk arinishka paypaq krinata sinchiyachingapaq. Imashina punllakunapi charikanki kikin kay rato. Ya Dioska allitik lugarpimi kan. Ya Dioska allitik tiempopimi kan. Pay kutichishkaka ñukanchikman shuyana yuyayta kunkapaq. Hawapacha yaya achka kutin ñukaka makanakukuq shinami kani. Shinapish chayllapitik katik shinami kani. Achka kutin manchayta charinimi. Shinallatak ña imashina mayta mana lluqsipaq kashkatami yuyani. Huyaq Dios, ayudaway kanka ñukawan kashkata amataq kunkarinkapaq. Ñuka mana entendikpipish kanka ñukapi trabajakunkimi. Shinallatak kan ministishkapi ñukata ocupaylla shuyana yuyayta shinallatik fuerzata quway. Jesuspaq shutipi chasnakachun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.